Bydd y gêm nesaf sef gemau y cwpan yn cychwyn am 20 munud i 3, sef 20 munud i ôl i amser. Games for the cup, which will be the games played next, will commence at 20 to 3, 20 minutes behind the timetable. Morgan! Ready, last play, half time. Right, let's go back 10 and listen. Go back 10. Go on. What do you do? Go on, let's get on it. Wait till it's from our sides, wait. Find it. Push it down there, Morgan! Just, Morgan!
Hey, Joy pass! Lloyd, Joy pass! Lloyd, Joy pass! Go on then, let's go. Again, and that's on the gyfer yn cwmban, dyna sgwrs o byd bod yn cad. A bydd y gym yma yn cychwyn am 20 munud i 3, un gym will commence at 20 to 3. At Hael team pitch number 1, bydd y plant yn erbyn peilon plant. Hael 2 pitch number 2, bydd led yn erbyn yr Orsfa. Go on, Drake. Go on, Harry. Go on, Harry. Make it Az. Make it. Legs, legs, legs. Good boy. Go on, Harry Lewis. Offload is good. Come on, Ben. Make it, Jonas. Make it, Jonas. Tîmau sydd yn chwarae yn sydyn cwpan nesaf, a fi gymryd i 3 bod y barod y glir yma. Tîm Ffrein yn Matthews yn 23. Pryd fi at y bydrwn wedi, diolch. Fellow Ryan Giggs, you can't be for them. Set and steady. Hold go. Come back. Ready.
Come on, run. Yes, come on. Ac y tîm sy'n chwarae yn hystadleuaeth y cwpan o 20 munud I 3, sef 20 munud yn hwyrach na'r ateben, ac os allech chi fynd at y gaeau yn barod I ddechrau sgwenta. All teams competing in the Good, you're. 20 times 2 game for the test, which will be held now at 22:03. Please can you go to the pitches ready, Diolch.